BRCA1 i BRCA2 geni imaju ključnu ulogu u popravci oštećene DNK i zaštiti organizma od kancerogenih promena. Kada ovi geni funkcionišu pravilno, oni su naši saveznici u očuvanju zdravlja. Problem nastaje kada dođe do mutacije. U tom slučaju, sposobnost DNK reparacije je znatno smanjena, što povećava rizik od razvoja karcinoma dojke, jajnika, prostate, pankreasa ili melanoma. Zato je genetska dijagnostika izuzetno važna. PCR analiza predstavlja pouzdan i precizan metod za detekciju promena na nivou DNK. U našoj laboratoriji dostupan je 8 SMP test za BRCA1 i BRCA2 mutacije i to je napredna genetska analiza koja precizno ispituje 8 ključnih jednonukleotidnih polimorfizama u BRCA genima. Analiza je jednostavna, brza i daje informacije koje mogu imati veliki značaj za vaše zdravlje. Ako u porodici postoji istorija karcinoma dojke, jajnika ili prostate, testiranje je važan korak ka pravovremenoj prevenciji i personalizovanom pristupu lečenja. Znanje o sopstvenom genetskom riziku omogućava donošenje boljih odluka na vreme.